cyitwa dynamic and extensible. Reka tubisobanure murahita mwumva kuri aka karongo kabanza, aravuga ngo function zanditswe mu rundi rurimi zishobora kuba accessed muri Java. Icyo bishatse kuvuga ni uko ushobora kwandika fonction ukazandika nko muri C++. Fonction ni nk'amabwiriza, ni kimwe na methode. Ushobora kwandika ayo mabwiriza muri C++ ariko ukayahamagara muri Java. Kuko Java ari dynamic and extensible ushingiye kuri icyo kintu dusobanuye muri uno murongo. Ikindi ni uko ari distributed. Java igira uburyo umuntu ashobora gukora porogaramu ya Java ariko mukayikora muri benshi mukoresheje uburyo bwa network. Ni koko karongo ka mbere karavuga ngo designed for creating application on networks. Abantu bashobora kuba ari benshi ariko bagakora application imwe ya Java bakoresheje network. Urumva ko bari byiza cyane. Noneho Java can access remote object on internet. Umuntu ashobora gucreatinga object kuri internet, abantu benshi bakayaccessinga iyo bari ku porogaramu. Tuzabireba ukuntu bacreatinga object, bivuga ngo iyo muri gukoresha uburyo bwa distributed, umuntu umwe acreatinga object ariko abantu benshi bakayaccessinga, bigatuma porogaramu yanyu muyikora mu vuba vuba. Ubwo buryo rero niko gapoye bari kutubwira ka gatatu, bavuga ngo enable multiple programmers. Abaprogrammers bari ahantu benshi hatandukanye bashobora gukora kuri single project. Ni ukuvuga ngo abaprogrammeri benshi bashobora gukora kuri project imwe, nyamara umwe ari mu Bufaransa, undi ari muri Afurika, undi ari ahantu henshi hatandukanye. Bishatse kuvuga ko icyo ngicyo nicyo bita distributed. Ni uburyo ushobora gukoresha porogaramu ya Java mukayikora imwe, mugakora application imwe ya Java ariko muri ahantu henshi hatandukanye. Ikindi ni high performance. High performance is impressive due to the use of bytecode and multithreading. Bivuga ngo Java igira performance iri hejuru bitewe n'iki kintu bita bytecode. Bivuga ngo Java ifata porogaramu wanditse ikazikura muri source code ikazishyira muri bytecode, bigatuma iba impressive cyangwa se ifite ikirusha izindi. Noneho ikagira n'iki kintu bita multithreading twasobanuye haruguru. Turavuga ngo agatrend kamwe ni agace kamwe ka porogaramu. Multithreading ni uburyo uraninga udutrend twinshi twa application yawe. Ikindi twarebye cyitwa architecture neutral. Ni ukuvuga ngo write once, run anywhere, anytime and forever. Bivuga ngo Java uyandika inshuro imwe ukayiraninga ahantu aho ariho hose, muri za telefone za Android, muri telefone za iPhone, ukaziraninga muri computer za Mac ndetse no muri computer za Windows. Nicyo bita ko ari architecture